During the relationship. Di tsamaya jwang? Ke lemogile ntong ene ke tlo dia video e proper ka yona. Tla le sendela link mo YouTube. Bona relationship ne o fera motho ka mokgo mo firileng wa tsefa. And then the tsena honeymoon stage nyana ya new love. Ke go botsa typical scenario ya new love. After typical stage ya gona wale o khamorogo la ba busy sa ekipa ga botse and safe shapo le tšwela pele ntse le tšwela pele so okay sometimes no bona rano motho go no deal le di mischeck tšaka le sa thabile sa le honeymoon stage nyana it can last them 2-3 years la bona no you can step it up a notch less protective nyana and then wata ngwana nyana ngwana khatlisha nyana thabisha tlisha lethabo a bona ka re serious nyana so a bona sa peya sa dielo tšeka moka le sa itsina le sa kgona dula le sa kgona nganga then the ka lo tše dinyane mara le kgona di resolve fast ke really kgona resolve fast le tseba emotional intelligence. And then from more o ka no tšhiwa magadinyana tha magadinyana no dilo di stele le bloma ka ofela small se a gola small se gola nyana sometimes go ba difficulty before small se eta le gona go ba le difficulty o bona e ba sa expect ga ntši go ba le difficulty o bona e ba sa expect ngwana go thoma go ba le difficulty nyana ga ntši ke mo dilo di thomang go ba shaky nyana le ge le be le kwana ga botse o gusha taba ya bo ga morogo and the likes le interest and the likes as all the same motho wa change mmele a shall the same obviously you have to consider that so nyoro e nagana o planner happiness ya gago ka relationship shapo a ine stress e le ne mahlatse le kgona pula through ngwana ba gona ngwana thomo go gola nyana ngwana thomo go gola go tla mathata mangwe ma different again wa bona mathata mangwe a ma different ntwela ya lack of interest e tšwela pele nyana so go tla ba re motho o movile on during pregnancy so e gwisha shapo le yona o ne le mahlatse dilo di tšwela pele e gwisha after di tšwela pele no ke bolele story sa ka by the way ke boletse le batho mmala divorced and still happily married for many years and for a few years as well young and old ke dlala snooker many places Tembisa and the likes so so I've been talking to such people so so I can no consolidate information and then go for some of the from experience but ke consolidate information or kgona fire sure and then from there let's say la survivor ngwana lo munyane a ine stress le copile le mara le a gopola so ntwa man go ne ba bang ka mogara relationship ba ne le go gore le ketlile soke o tse le tšwele out of the honeymoon stage and the likes le ratana for lena straight la tseba no re motho gona o irritate tla kae gona ba shapa itla kae and then go ba le go gongwe batho ba bangwe ba le habit ya go tsosha dilo tša gale le ge di fitile let's say go ba le argument maybe le bela TV ka ofela di series di movie ba no tsosha di argument tša gale tša go khosorelelwe wa e bona ntwe so ene ba no di raise and then e ba bothata ntwe so ke wa e bona sharp the second thing go fa mathata ke ge o mongwe a e ba busy o mongwe a se busy o bona o mongwe a e ba busy o mongwe a se busy e fa mathata ntwe so ke wa e bona so ke bona re ba bantši ba di success story ba ba mpuditšeng ba busy ba le too both individuals in the relationship ba busy ba dielo tša bona wa e gusha ntwe so yeah ba dielo tša bona ka ofela ga bona wa e bona so ke ntwe nngwe o consider le yona gore ka moka o sonjo re le be busy le tla kopana ka ntlong le tla kopana after a week le tla kopana jwa mara go biweng busy le filling space le fanning space ke tše ke boning di bereka ba bona o phela ba le two gantši a di last so we bona sharp a ine problem let's say la dia la feta le feta stage tšeke o sa ntšitša magadi le sharpo dilo di va sharpo maybe wa nyala
o bona after go nyala motho o bophela le yena nako e ka moka o bona le phedišana shapo sa lalwa la boelana go ba shapo all of a sudden motho o thoma go nyaka go change man. Let's say kwena motho a madile goba kwena motho a crack motho all of a sudden o nyaka go move o thoma go nyaka go change bjalo banna o shetse o gotse kwena motho mogolo motho o nyaka go change bjalo and then woman so njore motho a no decide or no motho kana mokgwaleng ke motho ke nyakang go phela le yena sebaka otherwise e no tlogelana goba le ska hlole di ntwe serious le no itlogela gana mowe le no ifetša without go idea gore be nto go hlakahlakana e bona no ewe re khathenyana gannyane mo di thoughts nyana shidiki sometimes there's no need gore o force go nyaka go nyala nne I think o ka agree le motho if a se lena batho ba lenyalo go phedišana le ka betha di-prenup and the likes la kgona go phedišana and le kgona go phedišana ga botse o e bona ntho e so la phedišana ga botse le ba le bana o e bona ntho e so la bola gore mang o tshwara di-expense dife mang o tshwara dife prenup e kgona gore ngwana ke kgona mo tlhokomela for school and the likes o e bona ntho e so such things and then le kgona pela without the involvement kudu ga the family members like we do ka magadi and lenyalo wa bona ntwe so I tlo ba embarrassment kudu let's say motho go diela mischeck gore o kgone move away from relationship eo wa bona but if we betile through the way yabo lobol and the likes e ke bothatanyana o ntšhitše magadi ke bothatanyana go bonyeje o tshwantse gore o involve relative tša gage and then le sa ebia tafoleng and then e ba embarrassment nyana wa e bona ntwe so ke di-thought nyana a re naganeng ka tšone critical thinking ska di tšea ka mafatla too much no ba lo tše dingwe thoughts tše dingwe o tshwantse gore o no fela o duela mo go tšona nyana mavitso a kere sharp